Imana yacu yatuzurishije ijambo ryayo ngo Satani atazosubira kutugera amajanja. Nagiye mu mahanga nsanga abahanga batazi ubuhanga bwo kumenya ubuhanga bw'Imana, ndara ku muhanga bandaza ku mihango izira amahango, bahanga barabahangara ngo yemwe mwabahanga mu mahanga. Mwa bagore mwe muri abafasha bacu, uko mwigira kose mumenye kuko turaye turi butahe. Ese ico gihe muzaja wa BTNA TV ndetse n'abakunzi wa bene Data Films, turaje tubazaniye umutumirwa wacu. Kaze muze tutaramane mu kiganiro ciza cyane. Abatarakora subscribe kuri zo channel zombi baze bazikore. BTNA baze dukore na bene Data Films dukore subscribe, ahasigaye na like, ndetse ushoboye no gusharinga na comment, ibintu byose igende neza, ubundi wenye wifu wa jinyonge. Hanyuma tubazaniye umutumirwa wacu, ko umubona twamuzanye hariya umusaza, ngaho naze adutaramishe mu butumwa bwiza cyangwa se mu makuru atuzaniye. Kaze muze twibwire, witwa nde? Jewe nitwa Gitoko musore. Tuye muri province ya Ruyigi Nyankanda. Niko bimeze. Urakoze cyane. Hanyuma iba nkudutaramisha mu ijambo riri ku mutima cyangwa se ibiganiro wumva ugezaho abantu. Ibiganiro ndabataramisha mu kirondo gitoya. Nyine ngo mufashwe munezerwe, abari hirya no hino mubashe kugubwa neza. Asante. Imana yacu yatuzurishije ijambo ryayo ngo Satani atazosubira kutugera amajanja. Yesu adutsindira amajaribu y'amajaribiyo n'amajurunare y'ubuhamya bwe turacayasoma. Tampande impande zavuga ubuzira impaka iyo nimpande impembera bisibaga ifite nuko impenda yabera ikibarimo. Nitumara gusanganira amasiza asigaramo isanduruma y'urusaku, twisange mu cumba cyo mu bukwe bwe ntiyazagira undi. Cyubahiro kizaba ari cy'Imana. Tuzagendana isifa muri yo safari kuri wa musozi wa Mezetune, nanje nzaba mpari. Amen amen. Nagiye mu mahanga nsanga abahanga batazi ubuhanga bwo kumenya ubuhanga bw'Imana, ndara ku muhanga bandaza ku mihango izira amahango, bahanga barabahangara ngo yemwe mwabahanga mu mahanga. Timukihangira ubuhanga bwo kumenya ubuhanga bw'Imana, kuko Imana ariyo muhanga w'abahanga bose. Amen amen. Reka nkurerere mwitore tutazotoratora utujambo tutujuje amagambo y'ukuri, ukure nk'ukuri nkuririra umunsi w'ipfa ryawe. We ruserutse mu irembo ry'ijuru ryuzuye byose, wisanzure mu isi nshitaranduye nk'iyi turimo, ngwino tugende uguruwe. Amen amen. Nagiye mu kidote ndota indoto z'indondore, ngo nyirandondore yadondohuye na dondo, nyandondagwira rudondo ngo dutahe mu gihugu cacu c'itahiro. Tutazoja gutasha batadutahije, kandi gutasha batadutahije nishanisha no sishakisha risishaka intomvu y'intara zitarakiri wawe, kandi wawe si wanje ni kwa data wa twese ndamukunda kwa nkundira neza. Dusangire urugwago rugage ruhejwe guheza abatindi, batindana ibyabi byabo si ibyanje si ibyabi byabi si ibyanje. Amen amen. Urakoze cyane. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ayo majambo ni meza cyane. Hanyuma muzehe turakwishimiye cyane. Hanyuma ukora iki? Turakubona mu maveste n'amashapo. Ukora iki mu itorero? Yewe ndi umuvugabutumwa. Uri umuvugabutumwa? Abavugabutumwa bafite akazi kenshi. Karenze urugendo. Oba nkutubwira amakuru make mu rugendo rwawe rw'ivugabutumwa. Ivugabutumwa dufite n'ibyo kubwira abantu kubyo kugaruka kwa Yesu. Babizi ko Yesu yadusezeye ko agiye, kandi atubwira ko azongera kuza kutujana. Rero turamutegereje kugira ngo naza azosange tumwiteguye. Hanyuma wewe ugomba gutegerezaga, ariko nanone hari abantu benshi bagisamaye batamutegereje. Kuri ubwo ukangurira iki aba evangeliste bagenzi bawe, ko numva mufite akazi kenshi? Hano njewe aho ntuye hari abantu benshi badategereje Yesu. Urumva hari igikorwa cyanyu gikomeye. Ego noneho
kuri uko ubajije neza cyane. Gusa nyine ubu aba evangeliste babaye benshi kandi siko bose bavuga ibyo kugaruka kwa Yesu cyangwa se byo kuzoja mu ijuru. Turabizi neza kuko ubu nyine benshi barakangurira abantu byo kuja hanze no kuja heza no kugera mu bisubizo, ariko hano mu isi nta bisubizo tuhateze. Turabizi neza kuko ibisubizo tubiteze ku Mana, naho Amerika naho ko bararira babuze uko bagira, niko bimeze. Hanyuma ganira nanone nk'umuntu ubabwiriza, ushaka kubwira umuntu ikintu cadufasha muri uru rugendo, ko dusa nk'abantu bacitse intege cyane, ndetse ni n'igihe cy'amapfa y'abantu benshi, bimwe byerekana ko Yesu ashaka no kugaruka. Woduhumuriza muri he jambo ko isi isa nk'icuza umwijima cyane, abantu nabo barushirijeho gusamara. Weganira nk'umuntu ushaka kutubwiriza nk'uko kurabwiriza bari hano, ndetse n'abantu. Ndizera ko iki kiganiro cyawe, iyi message yawe uja kugera ku bantu bari muri Amerika, bari Australia, bari Canada, bari Afrika, ndetse n'ahantu henshi hisi, impande zose z'isi. Ni ukuvuga ngo aya makuru yawe, ubutumwa bwawe burahagera. Ganira nk'umuntu uhugurira abantu kwegera Yesu, cyangwa se ibintu byinshi bisa nk'ibyo bijanye n'umuhamagaro wawe evangeliste. Karibu ngaho tubwirize amajambo yose wumva ari ku mutima. None icyo nubwira abantu, ndakangurira abantu kuko Yesu ageze ku irembo, kandi ibyaha mu isi byo ni iby'akanya gato. Turabizi neza kuko nta gihe bifite. Hano turi mu biraro, dufashe igihe gito mu ntambara. Turabizi neza kuko turi butahe iwacu, kandi muri uko gutaha ntihazotaha batiteguye, hazotaha abashirutse ubute, hazotaha bamutegereje, hazotaha bamurariye inkera kubwo kumutegereza. Turabizi neza kuko mu by'ukuri ubu nyine ikigezweho, hagezweho nyine ibigezweho bya hano mu isi, ariko kandi twebwe icyo dukangurira abantu ni ukubabwira ko Yesu ari ku irembo. Wowe ufite amafaranga menshi, wowe ufite amazu maremare, wowe ufite amamodoka menshi, turabizi neza kuko ibyo byose bizasigara hano. Icyo tubakanguriye ni ukubabwira kuko Yesu araje, ari ku irembo. Wonasohoka mu nzu yawe, uwo mubona kuko ntagitinze, ari bugufi, ageze ku muryango. Dukore nk'abahabikorera kandi dukorane umwete, kuko burije tugomba gukora nkaho ubundi umuhinzi iyo yahingaga bwije yarakubirizaga. Dukubirize kuko burije. Yesu ari bugufaraje, ageze ku irembo. Hanyuma urakoze cyane. Yesu araje, ageze ku irembo. Hanyuma muzehe, ubuzima dusanzwe turimo dufatikanyije hano kubamo, ubuzima bwo mu nkambi busa nk'ubugoye cyane. Woba nkuhugura abantu benshi, habe n'ingo nyinshi zicara zicikamo zisenyuka bitewe n'impamvu zimwe na zimwe, woba nkuribwiraho abantu? Ego, abantu turababwira kuva mu bitekerezo bishaje by'utuyasi. Urabizi ko ibyo jambo twarimenyeye ino tumaze kugera mu makambi. Ntawaruzi akayasi cyari cyo, nta nakanditse muri Bibiliya, ntakabamo. Ni munashaka cyane guhera muri Mwanzo ukageza muri Ufunuo, nta kayasi uzobonamo. Ibyo byose ni ibyerekana kuko tugeze mu bihe bya nimugoroba, ibihe by'imperuka. Tuve mu magambo ashaje, tuve mu magambo acuramye, tuve mu magambo atari nkayo, tuve mu magambo atagororose, tugorora inzira kuko umwami wacu ari bugufi, araje kugira nyine ngo tuzamusanganire, tuzaje kubana nawe. Akayasi niki? Akayasi na abantu babakoroganye, k'umugabo n'umugore mu nzu, barangiza gukorogana yanzu bakayicamo, cyangwa se batanayicamo, umugabo akayihunga akaja mu kandi kazu gatoya katendeye inzu, inusu y'inzu, mbese ni nk'inusu y'inzu, niko kayasi.
kuvuga ngo akayasi ni inusu y'inzu. ego Kajamo umugabo gusa, umugore ntiyakajamo. nawe azakajamo mu gihe umugabo yakamujanyemo. Umugabo ashobora kujana umugore mu kayasi bigakunda. Ego Cyane nikize impamvu zibatandukanye. ni impamvu zitahari zidafatika, impamvu nyine z'imperuka, kubera ko kera twakuze tubona amamariage y'abasogokuru n'abasogokuruza n'abadata bakuze bahurira muri mariage, ariko bagakundana kuzagaza bapfuye cyangwa kuzagaza isagarutse kubajana. Ariko abubu bari mu kubesha ngo bakundanye akaba ari nabo bakorogana mbere, kandi aribo bikundaniye bonyine batarakundiwe n'ababyeyi. Ubu nyine ibihe by'ubu ni ibihe bitangaje, ni ibihe biteye ubwoba, ukiruka ukavuga ngo wakunze umuntu ariko bwacejo ngo uramushira mu kayasi. None se cyane cyane izo biterwa niki kugira ngo izo nkundo zazanwe niki? Bigaragaza iki? Ibyo ngibyo ni kujya bagaza batubwira ngo ibihe by'imperuka ngo azaba inzangano zidasanzwe, ngo abavukana bazosubiranamo, umwana azorwana na se, umwana azorwana na nyina. Ni ukuvuga ngo bazasubiranamo mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru, buri hejuru cyane. Nibyo byibi, kuko bitanabaye Bibiliya iba yaratubeshe, ariko kuko Bibiliya itabeshe, kigaragaza ko itabeshe nuko ibyavuzwe byose tubibona, twabigezemo, twabyinjiyemo, twabyumvaga ari nk'inzoza, ari nk'imigani, nk'ibintu bitazoba bitoba, ariko ubu nyine twabikandagiyemo, twabigezemo. None se nukuvuga ngo ko biraba bigomba kuba bikwiye no kuba, kubera ko yabisohoza ibyanditswe. Ego Ayayi none ibyo ngibyo ko jewe numva ntemezanye nabyo, ni ukuvuga ngo ibyawe biba byose bikwiye kuba kubera ko yabyuzuza ibyanditswe. Ego bitanabaye Usenyuka k'urugo rw'umugabo n'umugore, urumva ko birasohoza icyanditswe. Ego baravugaga ngo ishanga rizotera irindi shanga, bavukana basubiranemo, umwana asubiranemo, abana basubiranemo n'ababyeyi. Nibyo byibi bega bitanabaye, nuvuga ngo Bibiliya ibivuga iba yarabeshe. None ko biri mu gusa utuyazi, ko turi mu gusa kudutangirira mu ikanisa, ndi mu kubona abakozi nabo bahantu tuyazi. Abakozi ubu nyine isi yavuye hanze, isi biri mu itorero, hasi kiba hanze, isi yose iri mu itorero, niho ihagaze, niyo yaya macakubiri yabaye matorero, abantu bagasubiranamo. Ni ukuvuga ngo isi yose yarinjiye, yavuye hanze, isi yabaga hanze, itorero rikaba mu itorero, abanyetorero nyine bakaba mu itorero. Ariko ubu nyine isi yavuye iriya hanze yinjira mu itorero, ni ukuvuga ngo niko kugusubiranamo kw'amatorero. Murakoze cyane. Hanyuma ibyo byose hari mu kuba bimwe nanone bizanwa no gushaka icubahiro kugira ngo bisenye amakanisa, kandi kimwe mu byo Yesu yaje gukora, yaraje kumara icubahiro mu batambyi. Ariko ni ukuvuga ngo ubu nyine ari akazi kenshi Yesu yoshikaga akora, cyane cyane byinshi bimaze isi, jewe numva ari nk'icubahiro abantu benshi bari mu guharanira. Ni ukuvuga ngo mu ikanisa wavuze ko uri umu evangeliste, uri mu gusanga umuntu ari umu evangeliste ariko agakenera ngo abe revera. Biterwa n'iki biriya bintu? Icubahiro muri bimwe bipunguriza umuntu ni ukwishakira icubahiro utaragihawe n'Imana. Icubahiro utagihawe n'Imana tiwocishakira ngo uzakibone. Niyo mpamvu usanga abantu baguma kuriranaho bashaka ibyo byubahiro, kandi ntibazonabibona, kuko banabibonye ntacyo byobamarira. Ni ukuvuga ngo ushaka icubahiro, n'ushaka kuzamuka, n'ushaka kugera aho ushaka kugera, ubanza kumanuka. Yesu akakuzamura, akaguha icubahiro, akakugeza ku byo ushaka kugeraho, akakugeza aho ushaka kugera. Murakoze cyane. None se biterwa n'iki kugira ngo umu evangeliste yumve yoharanira umwanya wa pasiteri, umupasiteri yumve yoharanira umwanya w'umurevera, nkamwe bakoze mu ikanisa kindi umwaka idusobanurira? Biterwa n'iki ko biri mu kudutangaza twe nk'abakristu, aho tubona intambara hagati mu bakozi batuyoboye, twagera mu iteraniro
bagashaka kwihishira cyane, bashaka kutwereka ko bakiranutse, kandi ibikorwa nanone bigaragara. Biriya bintu biterwa n'iki? Kugira ngo Satani agere aho aganza abakozi bene uko kuntu baryane bonyine kandi bigaragara. Ego ibyo byose biterwa no kutanyugwa. Urabizi ko na Satani mu ijuru yari umutegetsi ukomeye, yari umuntu ukomeye, yari umwami ukomeye, ariko kubwo kutanyugwa, kubwo gukunda icyubahiro atari afite, ashaka kwizamura. Ngo ashake kwizamura aramanurwa. N'ubatuye ikuzimu niho atuye, niho iwiwe, abazamushaka ariyo bazamushakira. Nukuvuga ngo kwa Satani ni ikuzimu niho atuye, abamushaka baze bamushakira ikuzimu. Murakoze cyane kudusobanurira. Ni ukuvuga ngo intambara nyinshi ziba mu matorero ziterwa no kutanyugwa. Ugasanga umuntu yahawe inshingano zo kuba evangeliste, ariko nanone akumva ubu evangeliste ntibuhagije, akumva yoharanira kuba no mu wundi mwanya. Izo bintu biterwa no kutanyugwa. Hanyuma bimaze kugenda gutyo, ni ukuvuga ngo abantu nk'abakristu nkatwe twabyitwaramo gute? Twebwe ni uguca bugufi. Ni uguca bugufi, ushaka kugera ku byo ushaka kugeraho, n'ushaka kugera iyo ushaka kugera, n'ushaka kuzamuka, ni uguca bugufi. Ni ukubanza ukamanuka, ahasigaye Imana yonyine ikakuzamura. Ni uguca bugufi. Urabizi kuko ubu nyine abakozi benshi bage batorwa n'imiryango, bage bitora bonyine. Ni ukuvuga ngo umukozi watowe n'umuryango, witoye wenyine, wiraritse wenyine, mu byo atahamagawemo, ni ngombwa ngo bamumanure. Kuko ushaka kuzamuka, ni ukureka Imana ikagutora yonyine, kubera kuko niyo izitora, ni nayo izagira aho ikugeza, kubera kuko ari ikurangaje imbere, ari ikuri imbere. Murakoze cyane. Ico tubwira abantu, hanyuma ni irihe jambo wasezera abantu bose bafite kwishira hejuru, ndetse n'abantu bariko basenya ingo, ni irihe jambo wabasezeramo? Abantu twababwira guca bugufi. Abantu nibace bugufi, duce bugufi, kugira ngo tuzagere iyo tuhatugana, iyo tuhatugera, tushaka kuzagera. Kuko nitugira ngo tuzamuke, urumva tuzoba tugiye kuba nka rusofero wizamuye akaburirwa ikuzimu. Nushaka kuzamuka wese, ashaka kwizamura cyangwa ashaka no kuzamurwa n'umuryango cyangwa se bene wabo, cyangwa se yizamura wenyine, uwo tumutangarije kuko agiye kumanuka, agiye gusanga rusofero iriya, kubera kuko yizamuye wenyine, atazamuwe n'Imana. Murakoze cyane. Naho ingo zisenyuka wabasezera babwira gute? Ingo zisenyuka nizirebere kuri ba mukaka na ba sokuru na ba sogokuruza na ba data, barebe ukuntu babanaga bakarinda basaza. Ubundi umugore yaranakubitwaga, nubwo umugabo yomukubita akanamwirukana akagera ni wabo. Ni ukuvuga ngo wa mugore yagarukaga yaciye bugufi, akaza akabana na wa mugabo. Nawe ubu nyine nta mugabo ukivuga, nimbeshe ngo nabo bari mu ibyabi, ariko nta ukivuga. Nimbaga ari iki gifomo gukubashizwe imbere, noneho babashize imbere gabamaga bajana rwo, kuko mugore kurya ntiyohabwa umuhoro. Aha umuhoro kurya abagiye gutema inzu. Igifomo babaye ni igifomo gute? Babashize imbere. Gute? Inaryama. Urabona kuko ku gifomo byitegereje neza, ugenda ukirebe nawe muwawe, urasanga izina ry'umugore. Umugore ni utangira, umugabo akaba nk'umuhungu we mukuru. Izo bintu zuko ntazitegereje. Ugenda urebe. Nukuvuga ngo ni umuhoro bahaye abagore. Nukuvuga ngo abagore baciye bugufi bamenye ko batotwara umuhoro. Yego. Cyane. Umuhoro nta mugore wowe ujana kuva none. Nawe ujanye bagiye gutema inzu.
ujanye no kwanga inzu abagiye kwicamo kabiri abagiye kwicamo kabiri umuhoro n'uw'abagabo umuhoro n'uw'abagabo abagore nibaheza abagabo icubahiro cabo bagarurira abagabo icubahiro cabo ijapo kuba nubwo babanza hariya ku ifomo ariko bamenye kuko ejo n'ejo bundi tuzotaha tutagifite ya fomo ese icyo gihe bazoja aba bagore bazoja muzoja mwa abagore muzoja nuko ngo kurabwira abagore cyane iryo jambo ni ry'abagore tuzotaha abagore bazoja umuhoro biba urambike umugabo niwe mutwe w'urugo umugabo niwe mutwe w'inzu abagore nta muhoro boshorera mu rugo baba batemye inzu ni ukuvuga ngo bace bugufi nanone byose bihuye na rya jambo gusa ryo guca bugufi umukozi ace bugufi Imana imuzamure umugore ace bugufi umugabo amuyobora n'abafasha bacu baje kudufasha tibaje ngo babe imitwe y'inzu baje kudufasha baje kudusaidia kubyo twadukora ku kazi kacu turimo basanze turimo ka buri munsi kudushigikira ariko ntibaje kuvuga ngo babe imitwe abagabo niyo mitwe y'ingo zabo abagore nabo bakaba bafasha mwa abagore mwe muri abafasha bacu uko mwigira kose mumenye kuko turaye turi butahe ese ico gihe muzaja tegera message y'abagore ego no kuvuga ngo muri abafasha baje kudufasha uwo muhoro nubyo twadukora badusanze mu kazi kacu borohe cyane borohe tuzataha none ndibaza ko ntanzigwa ariko nidutaha bazagirwa gute benshi bazamutse bageze ruguru tuzababarira tuzabaheza imbabazi kabisa ego sawa urakoze Imana yo mu ijuru iguha umugisha naho ubutaha ego